Normal Kenyam biaka mal kanur online TV channel. Bana lere me bana jaling ka gat Uganda gat Museveni. Take a right michalat ngai kone gwa en gat Museveni me tela gore ke Twitter ke tibet badge long ti chiwich mon chaga gor no dong dere kaling. But ko sharama kam freedom muraja ka Twitter. So tin gora kan dial ga tibet badge long gwa de dan chinara jano jane sha kande chaja gak but akande kane gak tiram sha kande tiram she gak gat yuwer ku ga Museveni shale muozi kane rugba agenda na ban lingwat me ka jalere me kan kono ni amre ler kan me mi jiram jidit ka jen channel me gor jeno jinder jenwana asan ko ken bana lere me mishala do gwado me bana jelinkel ko do budanen shalat ka jam ko gor kon de kon lat ko de kon keling no namani gor ba nyoga yekele okay ba jenong yekel gwado mane okay try notification ka twanya subscription God Museveni ni muhozi sha jeni sha with general Shaligonza me jen wuda me jen wudana na men an nyod yo gwada men ya wuda me che God Museveni che je quit wuda me tele je Twitter account but when wuda kwa cholga me God Uganda na me jen wudana kuliteka account ka Twitter gwada na la kula quit kala rwind shigo jen wuda la no Nuer diaal bakanek so michalat gwasme jenena ajeni ajen wude shekwede la wude men mi fay kon la den tamen God Museveni jokolo jen baje yen kel ka jimara de ne to kona marka je kan dial jen baka yen en ram marka je waje ka Uganda baje yen ka bika wi kan dial so Twitter chalel go jen my brother General Yaligonza abused me in the open. We are going to arrest all his relatives in Uganda, and anyone connected to his relative is going to cry. Again, would shalama was the government. Again, and Ramimo to mark again would me again be we a camer. So would me take tardy and Misha Tar can be recharging a jet in La Gore, so really chalar guadamane, and would me dio Yaligonza me dio ke riet inject la ten wude me chai chu la riet bone jen wude do diena me la de jen ko wude me de jen wude me nen kon gwazme wud Congo de je kata dan na ka na ga je ko ngai kon gwa no te ga ne la te ka she man ken re wit ke Uganda ka dong ti gwara dien bi ke te Uganda ko le di CSF ka Uganda ka ne kon na ban she manen yana Uganda ne tam re wi ka so Sudan ka ne kon tin te ga unimis la ka kem unimis ka ne de kona naganare which ka jubaba ke ga South Sudan alami chai ngaje no jiram mo loke de jo kamrar bane ka unimis that's what they do ka jino nyok bo me dong nyo na bo te shem mo te kre which ka Uganda bo da ka ke wudu me pek do sha la rab kan dor bu kan rate bu ka dor bu kan dak so be jamat so jana dana chilat gwado men o joga general men o baji wud dak men dorun men te ka Uganda ka bo wat ku dial ba ka ba ram te connection geji beje yikap ka bawiya so jana na jogor gwadamo an biatem mal bana ti dial kon lar ko din ka kwidin wudu me bana ka leng Twitter ken la daga tre baj long